kunjungi channel YouTube kami Den Production Palace. Jangan lupa klik like, share, subscribe, tombol lonceng. Saran dan komentarnya kami tunggu, guys. Pasya mo, lagi terus. Bro, butuh bagasan, oke. Bisa dipegang dulu. Kami marimanyogot ni Arion. Doon bumaroban silua na masa. So noon madahamin manyoraon na. Di madimora di Bagason. Mudah-mudahan niyan naroon marturog abara majol manjagit na mora. Banison na petong anak buruk doon. Patamay patupalain yan hatak ko si tepat tujuan na. Urusaydat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So noon madahamin naro manyogot ni Arion nga daselahin pangalaw ni daganak na duwa si Manjujo. Onpe, benjojor dube, king dokot kalay, indo silua na amibo. Silua na masak, songoni dohot na mata, iring dohot itak na. Nga daselahin, ani pangalaw ni daganak na duwa. Odpe lomoro hamuyo, mora, manjagit silua na amiyon. Hami madung godang do hami lalawon. Martorok niya baran yan nun mora manjagit silua nami yon. Odpe, ben sambilat puluh sambilat kami naro. Ako na pagonop ni mora do naron at so gonop kami sa ratus. Ben ison da petong na tobang. Ipatama di patupalay nun hatakon aso tepat tutujuan na. Usuday do salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hata ni kaum ibu imatong artina teringot yanang namin at tersakut lido. On mamanyogot nyari ami artina memenuhi janji ima artina menim salaman ni mora di Bagason. Ima di manyogot nyari on. Ami artina naroon artina maruban silua na masak do. Kodang harapan nami dapat jola artina diterima mora nami songoni anak buru nami noni anak buru ni mora nami ima di Bagason. Ami artina naganjil artina ima di bilangan naroon ima ni majogot nyari ima ami artina namaruduran na ginjang sidara bujing yun inatason pada. Ami artina dinala sumulat artina dapat jolo artina di gunopi ima di harora nami yon. Au be artina nariginjang be atana sinau. Ben adong pitong artina anak buru ibana patambah tahun na so tama tujuan na suday mata ko na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mga lain kesempatan wisata bisa kita merujuk bagas tanah dia matong dalan-dalan niya orang dohami iman taringot di danak si danak na dua si Manjujo
Jadi mahiuton mau maruban silua di hami. Nalo muda roha nami di silua muno. Hami tarimu mau silua muno. Anggi matong tau sidu ka pargogo di hami. Ope hami jagi masilua muno. Banadong dukson inang do anak buah nami. Ditambah lagi mah momarkon asa sampai tujuan. Sudah hidup cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At lewat Batangas Hata. So ni manguban sila. So ni manguban. O naupon yung nabalik ibang bawang ang duman. Madung kodo manguso. Lewat din. Di mamatuluwa din. Dito ko na sa mga kailangan. O pedial na sa darong ko ang se maroban silua di hami. Nagwarin ko mo silua na mata o silua na mata. O dari mo namin mo on. Silua na di owan mo nun. Si Alpeto mo ko si anak ko. Murak. Alay doon na ron na malo. Patama matumpahatag ko. Mulay na silua salam. Mulay hatag ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari na lewat at tong. So nagpinapan doon magpinagkinan ko yung Batangas Hata. Jadi sada. Jadi natwari tong roho mo maroban silua na mata. Madung jelas atong dapat hati tarimo. Jadi sadario na tong roho mo maroban silua na masak. Natukus di bulung ujung nahopol di balbaw andungan. Marsidara doli, marsidara pujing, iulur inata suripada. Di haroro mo yontong ang wami na sangat dormor, lomo na ruanani. Takot pesa songonon roho mo maroba silua, sangat lomo ni ruanani. Apalagi tong roho mo maroba silua songonon, ang wami silua na mo yon, dapat maun ani tarimo. Mudah-mudahan dapat manon ni bagion, imat na magsangkita. Kenison depetong indon mora sareto na tobang iba na mapatama patukot ko patupa hatak ko asa peto iba na sudah ni mahatak ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngani ato bangon namin na dong at si Mator Kison ima usus na ita na mar luhut ima dibagas na martuon. Dia matong dalan-dalan ni persuata ima di manyogot nyarion. Nasalaan may itong ima dalan-dalan na naringot ni Moro ni Moro namin na madunggodang ginjak pamatang na margor si Pitri na madug sumambut lidung ni matuanak na Moro na naro Sion Sibulus Salam. Jadi di ari-ari na dung lewat natakas madatongi bahasa ibana na dung sumambut lidung. Di pasampi do tuami sa Sudena, baso ibana na maruk sumambut liduk tuanak namboruna. Rodet tong hata ni inang na uluday nang ang mabinan na tutuda rohal ay tok inay tapete majolo. Tutu na rodo alay patakas hata tarbutigil tong inang na bagason. Yari na dung lewat madung tutu madatong do takas madung roha mo baso roha mo patakas hatana. Baso maroban silua. So ngani maroban da tukus di bulung ujung naupol yan lungan. Na mga kolos kon sa sundia man yan asoleng hata ni daga anak na dua si manjujung asoleng marujung. Ipudun maday sada janji baso ilo kon mora mo yung matong imagason. Ang gusto ngani roha mo tokin nay. Tambayo mo uduran mo yung awit ko muna tawang natoras mo yung umututup ko muna mo diuta. Aso itaw barko bari sa kasungan dia pe agiot mo yun rabdot angan-angan mo daganak na si manjujung na diot membangun sada rumah tangga minda ditong morata sin bagason dot so ni operaja sin bagasona ni siter pudun mada janji bahasa topet mada di arena sadarion atong madug sampai homo imat bagason ima ay do ko mo inakin na maruduran na ginjang si dara bujing na iut may inata sorry pada oppe dabinan madung lal tu bagason di arena tuari pe madung roha mo maroban ima silwa na mata ipetong madung artina dapat may hamit tarimo manyogot nyariot pendon madung terpayag di jolota on masilwa masidapot mo yung ima umora mo yung ataw pe ko perko mata sude khusus di Arsi Mator Kison on man doon na terpayag may jolot tayon
Ot beda dapat madon kami tarimo. Tertinggal ditong nakinin na dokon mo yung aso niyan dapat nyawat ko manaron siguro bilang niya anak mo yung. Ang goon, amin na po dapat kami manjawab na. Sekali po amin son anak buru ka hangi morana di son akyadong dapat upirada son bagas rodang. Malo-malo mo yung manaron, mudah-mudahan niyan dapat may naron di hogar kobaran aso tuntas doon na tulus ahan na diyangan namin. Dapat mong tarimo. Dapat manutarimo. Sawat na siya. Dawat dah sedikit-sedikit na. At penuhi bila salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadumalit kesehatan, sulit kesempatan antara kita masih sokot, lima dibahas di mason, lima nyari on. Dot suni salawat dot salam dan lupa teman yukon naturut nalita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ditaruh bersapaan ibana mulai dunia terus dari sallallahu. Buat made hormatku terdiri mesiot kahang di anak buru natobang sumuni hukum nami naruasion salam beserta rombongan nasuni kaum bapak khusus dari dan merdeka dari bahasa Ia bosi bahasan na mengalusi hatamu yung saat isoan na mga dukun hata yung napagdolo mengalusi hatamu yung kaum ibu cakas pada buwan-buwan na parlauta sa buwan ngariyon ada siyon hal pangalaw ni daganak dan dua siwan sujung na marmaki ang binasadang maranga ia botak kas badai soan jami kami kini rupani taringot mi di daganak mu rupani rome marepal-lepal ini marlaw-law itu buwan-buwan ni asiko ko kison kat pasulur na di bana rupani ima na di maksud do tujuan na di sisa sebetulnya dia luas emisoni do komunita itu mahi di situ ngaran anak di baso dapat do manangan hogarnya orang tuana Polong ko ni doktor mandungan dan aja sementai betul berjuara na mga doktor nga bisa haw tinggal di benadong de pinuma mata sini tinata tolong jangan tawat tinata pesu jangan tawat tinata tarbuti mari akan negara beberapa lewat ya bodi si kasmi danak na umarputi ma di pangalawan na di bagason bro misapa-sapa di hinang namin para mahupuin ma di bagason mahaso na martukat imang pangalawan na dapat media lusi ibana ang wow daw masih ayah anak pasang putih itu anak vision sibuk salap terbuti malayatana isi rom itu hata ni nang nami sunyamang nami boon dah dedokon memang najegas tayo buto muda si tutuniro nila tuturo dele mengujungi hata terbuti malayatana ang gohita si pata si pete terbuti malayata ni nang nami ya batakas metuing apa beberapa lamo yung jamita at sunod sampai tuhami kung kakum namin upay romay so na batakas hatay naganak mo ima tarar tu garis nami ima na margowar si tinggaran si Pitri yung regar o napatakas hatay naganak artit na ito ucapkan salawat dan salam imatu nabi dan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artina nasalal tatunggu pagusapaan ibana bahat mada hormat kuartina tutua sahala ni kita na marisaron songon ni sud makamarang manarak poro darlo bilang artina tuwa kaum nami iman arosium siguro salam ina mo mangalusi hata mo yung sauduran na artina hata nami artina asyon hata ni sud na songon ni kahangina dibain kebetulan narok salay kutsyon hal pangalaw ni parumain di Bagason artina dadunggodang ginjak pamatang na sungani imikot anak uno artina narok cukup di pangalaw kebetulan di hari-hari na sol kumanurut carito moyo nagsasuyama da artina songon alus ni suhut nagkiniin artina dagana ki artina madukpa sa suwe hata nabit membangun sada rumah tangga tapi Allah tutu osama de artina sungon kami artina di son di malap daw kung ibaga suka betulan lain adong artina ni dia perubahan ima di buruna kebetulan di sini lehennya di artina poda-poda napopola dari nang namar suruham aranang go itahada go artina nasipat paitiondo di sipi artina madung didalani hamudo songoni artina marsilua indahan na bukus ni kalay di bulung ujung na mangujung perkataan daganak
opi artina adung lalu do. Muda taringot artina ima ditahi-tahi na menek artina di pangalaho mengenai batang boban opi artina madung disaroseon madung daput artina pangubulan ni hata mengalang ke artina di pangalaho muda maduk sonon artina di pangalaho ni hubungan ni dagana kon ngada beda terbaik kita artina na kita on balik artina adong do penatobang na toras di Banua. Sonon madahita itabayan masada perjanjian rohamu artina kita tuntun hari na denggan di hari Salasa. Marsilu hamu tong artina soni matururan lagi jang yudut na tasori pada. Di bain sesuai di hal di janji madung rohamu artina ima mengadopi pada perjanjian. Yudut siluana muda taringot artina di siluan ni na mata maduk perjolo ni kamu ima di hari na tuari muda siluan di na masak on matong ni mayogot ni arion tapi olo tutua dong do dabotong na di sapat kumusotik arana ulap kong mangupat artina bain otik ni dahamu nami payak konon di jolo muyu boti na kitu bege hata muyu jadi mengenai ama maduk songon dia dicari itu nion madung adong dion na tuari di Saloseon madung ang gusto ngon itong dia depe arana ilo dah muda ngatung lungan di isisiat kamu ya di hewat buti ni tokin naik kan ya yang madung ngatung dapat di Saloseon dia depe on manay tajak laki jadi ang waharan ni hotik ni mo yon do silua mo yon artina kan tai on na chaba si muda panganan na sa otik ni kalak sa tagtabo muda na bahat at tong raso pati bamuta berarti inda sa suwe kan jadi on ma nilok nalak na panonga-nonga at tong gusong ni sude na artina ni maksud tujuan mo yung artina madung dapot ihami tarimo jadi di bayan inda ube pajajor be pangiduan mo yung nagkinin bayan sopot doha mo marsidara doli marsidara bujing iut dot inata sori pada so ini manatowang na toras so ni dot opuraja ima mangadop pun mo orang mo artina ima tu asis ima turkison muda ganjil di komu bolas pangiduan dicukupi sukono muda na gono lep ganjil ya muti hatana bo jadi anggoon may tawege na kinidok ni suhuti bayan adong natobang na toras sidang artina di adat bo dia depe lek sama-sama manunggu madaita aturan na naroon anggo malo hamu artina mangadapi opuy raja hidup na hana butumu na denggan na rohala jadi di bain haro masjid kita ang gusto ni kita duaon matutuhan sehat-sehat kita artina turkis kita kobul artina pangiduata dapoton naron di Saloseon opuy raja doot adat so pasong ne dokon muyoy semuda lalu tuhamun artina ima pangiduan muda juguk dia Samarinda